mu migwi 6500 imigwi y'abakristo mu Burundi 6500 imigwi y'abakristo. Umwadventiste ni umukristo nashobora kwinjira mu bakatolika, ni umukristo kandi umukatolika hari umukristo nashobora kwinjira mu Fekamu hari umukristo nashobora kwinjira mu Minevamu hari umukristo nashobora hari bose batangira bagasangira Yesu bagasangira ijuru, sivyo? Sasa nageuza lugha, mimi naongea lugha zote kwa sababu wako Waswahili hapa na Warundi na Wafaransa. Kitu cha kwanza ambacho nataka niwaambie Wakristo wako hapa, ikintu cha mbere ataka kubwira abakristo bari ngaha, Uislamu ni dini ya Mungu, ni dini y'Imana. Mwanzilishi wa Uislamu ni Mungu. Watanguye Uislamu ni Imana. Watanguje Uislamu ni Imana. Mwanzilishi wa Uislamu ni Mungu aliyeumba watu wote. Watanguje Uislamu ni Imana yaremye abantu bose. Lakini alianzisha Uprotestanti Martin. Ariko watanguje Uprotestanti Martin. N'umuntu Americain, n'umunyamerika. Ndio alianzisha Uprotestanti. C'est protester contre les catholiques. Alikinukuhakana Katoliki. Ndio alianzisha uporo. Lakini Uislamu, sikiliza, Mungu anasema ndani ya Qur'an. Uislamu ndio umrize Qur'an ni mali. Qur'an sura 22:78. Alafu tuwaze Yesu, mbele Yesu wari umuporoti. Amakiwaliza Yesu, mbele Yesu wari umuporoti. Nakari Qur'an ndio mali zote haja hapo. Avuga ngwiki. 28. Na itikalieni dini ya Mwenyezi Mungu. Kama inatesani. Atimufanya mu nzira y'Imana nguko bitegereza. Yeye amekuchagueni muwe umma ulio bora. Atimana arabachaguye mu rungano rwiza. Wala hakuweka diendo. Atimana ni afite hejuru yanyu. Hapo mazitoka kanisa. Atibintu bigoye cyane mu idini. Nayo dini hii. Atikani idini hii. Yeye abuyenu Ibrahim. Atino mugenzo wa Abrahamu. Yeye Mwenyezi Mungu. Atimana yonyene. Alikitieni Waislamu. Alikuita Waislamu. Atimana yahamagaye Waislamu. Atimana yavuze Abisiramu mu bitabo bya kera. Huko na katika Qur'ani. Atino mu gitabo nyene cha Biblia kwanza. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani, Atimana inavuga mu gitabo cha Qur'ani, yeye ndio amesema nyinyi muwe Waislamu. Atimana niyo yavuze mwebwe muwe Waislamu. Na ndio maana ukiangalia maisha ya Yesu, nico gitumurabye mu buzima bwa Yesu, nguo za Yesu, impuzu za Yesu, kusema kwa Yesu, kuvuga kwa Yesu, kusali kwa Yesu, kusenga kwa Yesu, kufundisha kwa Yesu, kuigisha kwa Yesu, unafanana na Waislamu. Hautaonaga hata siku moja Yesu anavaa koti na kravati. Usikerona Yesu yeye yambaye karuvati niko. Hautaonaga hata siku moja Yesu anasali kwa anakaa kwenye kiti. Ati Yesu niwe kizikaremo nigeze yicara asanga yicaye. Lakini Yesu maisha yake mazima, atariko Yesu mu buzima bwose alikuwa anasali anatia kichwa chini. Yarasenga kuwa magashiru hanga hasi. Ndeka na babaze. Atireka na babaze. Agati Waislamu n'Abakristo ndanda hanga hasi. Agati Waislamu n'Abakristo ni bande basiraga hanga hasi mu gusenga. Nande. Na Yesu. Jendu wa Yesu mu gusenga usenga wicaye. Mbega Yesu Imana iri ku ntebe. Wewe ukora isenga ku ntebe. Umushefu ninde muri wewe? Utegerezwa kubama. Kubera iki Abasilamu bubama imbere y'Imana? Isaya 6:6 umurongo wa mbere. Igituma Abasilamu basenga bubamye. 6:6 umurongo wa mbere avuga ngo iki? Wasoma bali waravuga. 6:6 umurongo wa mbere. Ukuriko waragize. Akijirika naba yanje. Yuba. Isi nayo. Ni ndaba y'ibirenge byanje jewende. Muzori makira. Induki. Iyo ni Imana. Na nuki. Ngobera uruyo. Ndio maana sisi Waislamu saa ya kusali ni lazima tunatia kichwa chini kwa sababu kwenye miguu ya Mungu. Ati nicho gituma tutoka Waislamu gusenga. Tunatia kichwa chini kwenye miguu ya Mwenyezi Mungu kuomba radhi ya Mwenyezi Mungu. Ati nicho gituma tubama tugashiruhanga hasa bagashibirege kusi yuhora. Sasa mada ya leo, atishika tuna muzi, dini ya kweli ni dini gani? Ati dini y'ukuri ni iyi hagati mu Kristo Kristo. Mimi nitatoa andiko mbili. Ati jona ngitandiko bibiri gusa. Namuomba pastor yuko hapa yoyote. Ati ndasaba pastor wese aringa. Anajiamini. Ati ko yiyemera. Alisoma Angleterre. Yasomye mu Bwongereza. Au Marekani. Cyane mu
muri Amerika anitafutie andiko ndani ya Biblia linafanana na hili ndani ya Biblia. Kama nikiona ndani ya Biblia Mungu anasema kuweni wa Kristo, ati nina maona muri kitabo cha Biblia ati ni mubaba Kristo, au Yesu anasema ni muwe wa Kristo, cyane Yesu alivugira ati ni mubaba Kristo, mimi leo nitakuwa Mkristo. ati bwana no musa chayiwe. Lakini kama Mungu akusema na Yesu akusema, ati ni kwa zanyima ni kabu cyane Yesu avuge, ni yale maneno nimesema kwamba ni association sabiti likrative, ni ya majambo twavuga ko ari ishira hamwe lijafatiye ku butunzi. Kuna siku litahomba, ati hari gihe litoho, kuna siku litahomba kwa sababu ati hari gihe litoho. Lakini Uislamu kwa kuwa ni dini ya Mungu, ati kubisa bari dini y'Imana, haitaomba mpaka siku ya kiyama. ati dini y'Ubisa bukushika ku munsi w'umuhero ntizigeriho. Na ndio maana Uislamu, ati nico kituma Uislamu uliitwa Uislamu. Islamu, Islam ni jina la Mwenyezi Mungu. Assalam, assalam, Islam, assalam. Na Muislamu akiona Muislamu mwenzake, ati n'Uislamu wenye Muislamu genziwe, anamwambia assalamu alaikum, anamwambia rohimona banena, kwa sababu dini yake ni Islam. Kubera yuko dini ya mahoro. Na hiyo ni maamkizi ya dini gani? Atayo hiyo dini mutsoya dini yiye. Tumuulize Yesu sasa. Tubaze Yesu. Yesu mukuramukanya kwiwe yarakoresheje ngo Yesu ashimwe cyangwa Imana ishimwe cyangwa haleluya? Nitwasanga ko Yesu yakoresheje assalamu alaikum, Yesu azoba ari Muislamu. Luka 10 kunda musi avuga ngo iki? Mbega nijya tuzama jambo subiramo ninde? Abakristo bakurikirande soma izu yose muzokwinjiramwo, kwanza imbere ya byose muze muvuga uti assalamu alaikum, takbir, haleluya. Uzonyereke hano Yesu yakoresheje jambo haleluya muri Biblia hamwe gusa. Yesu yakoresheje ngo haleluya, ngo mukuramukanya muze muramukanye ngo Bwana asifiwe. Ni association izohomba inshallah. Sasa tusomere Yohana 20:19. Islam assalam, abaisilamu ni Islam. Islam amahoro niyo dini y'Imana, kuko Mungu mwenyewe ndio amahoro. Ati Imana yo nyene yari amahoro. Nuko uri wa Musa uwiriye umunsi wa w'indwi intumizane tukaya sari tukaye abigisha bari kuba kugira abinda Yesu wenyene ahagarara hagati y'abigishwa biwe arababwira ati au que la paix de Dieu soit avec vous, au mkiarabu assalamu alaikum, au mkirundi amahoro abe namwe. Nini gusa vuga ngo assalamu alaikum. Agati wa Islam na wa Kristo ni bande bakoresha assalamu alaikum. Kwa Yesu yakoresheje assalamu, vuga ko Yesu nuko nyene washaka nuko nitashaka nuko nyene. Amen. Mbega hagati wa Islam, Uislamu na Kristo, idini nyakuri ni ihe? Ico nico kibazo cy'uno munsi. Ico nico kibazo cy'uno munsi. Nshaka Mukristo aze ngaha, umupastori akomeye muri mwebwe, azatwereke ngo idini nyakuri ni Kristo. Twese tuhindure. Abasiramu muri dari kuhindura. Ni murongo ngo idini nyakuri ni Kristo. Twese tuhindura. Urabatizwa. Soma Qur'ani igice cha 3 umurongo wa 19. Qur'ani yanatutumika na hamati. Bila shaka. Ati akanye. Bila shaka. Akanye. Dini ya haki. Ati dini yukuri. Ya Mwenyezi Mungu. Imbere y'Imana. Ni Uislamu. Uyo ni murongo jewe ndo mstari ambao mimi najivunia nao. Ati kilicho cyandikwa jewe ninyemera Hata kama nikitembea barabarani, ati niyo ndimi barabara natembea na ringa, changenda na vimba barabarani, ati ndavimba kwa sababu niko na andiko langu linasema Uislamu ni dini ya kweli. Kubera ndaziko cyandikwa kimbia ku Islam aliyo dini yuko. Sasa mwe mnavimbishwa na andiko gani nasema Ukristo? Ndio kukimbishwa ni cyandikwa Kinasema Ukristo ni dini ya Mungu. Na Na kama hakuna ati niba takihari association, tunarudia kwenye Yesu sasa. ati tugaruke kwa Yesu. Abaisilamu iyo byose abaisilamu bigisha Ati bintu byo
vitu vyote waislamu wanafundisha, hari ibintu byose abayisilamu bigisha, vitu vyote waislamu wanaeleza duniani, ati ibintu abayisilamu bakwije ku isi walivitoa kwa Yesu Kristo. babikuye kwa Yesu. Ndio maana tunasema Yesu Kristo alikuwa Muislamu. Icyo gituma tubabwira ko Yesu yari Umuyisilamu. Msiogope wa Kristo wanasema Yesu ni Bwana. Ati nimutinye Kristo yize ngo Yesu ni Haleluya, Yesu anakupenda. ati haleluya, Yesu anakupenda. Hapana, hiyo ni maneno tu ya sufi. Ati nimutinye na majambo gusa. Lakini Yesu anasema nini katika Mathayo? Yesu muri Mathayo avuga ko Mathayo 5:21. Mathayo 7:22. Mathayo 7:22 haravuga mwalimu. Aha. 7:22 haravuga. Aha. Umuntu wese mubare. Aha. Ati mwami. Baba ngo yongeze mu ngoro yawe ndanezerwa. Sibo. Azokwinjira mu bwami bw'ijuru. Sibo bazokwinjira mu bwami bw'ijuru. Atari. Ariko. Atarukora. Ndio dada wa mwenyewe. Dara kwanza. Yesu anasema mpaka ufanye matendo ya Mungu wa mbinguni. Ni kwa sababu hapa hakuna kitu kingeonyesha, tungesoma Biblia, versi ya Biblia, Yesu anasali kama Waislamu wanavyosali. Ni mpaka mukurikire Yesu yasubikumusega uzoja mwijuru kwa data ari ukora ibyo data uragomba. Lakini wale wanaosema kwamba Yesu ni Bwana, ati wangwa kumba basanga ati Yesu ni Bwana, Yesu ni Muganga, lakini anasali vingine, agachasa bibo agachasa ibindi, Yesu hamjui, uwo Yesu ntawati na hatamjua, kandi ntatigera mumenye, na hiyo sio dini ya kweli. ati kandi yosidini. Lakini dini ya kweli, ati dini y'ukuri ni dini ambayo Yesu alifundisha katika Yohana 13:5. Dini Yohana Yesu yigisha muri Yohana 13:5. Alafu nafika naingia habari ya kuoga, amegusia habari ya kuoga. Atangenda kuri chakimya vuga cyo koga gutabaza. Haravuga mwalimu. Inde. Yesu aenda tukamazi muwe. Atangura kodi bagata bigisoriwe. No kubihanaguza. Icyamazo. Atenyeje. Banda. Nuko ashikira kuri Simoni Petero. Nabo aramubaza. Ati mugezi. Yesu yamwishwa. Ati kinani konakora. Uri ukimenyu. Ariko. Uzokimenya. Agarara. Uzokimenya. Fitir. Uzokimenya. Après Jésus. Nani alikuja nyuma ya Yesu? Ati nyuma ya Yesu ni Ndiyashi. Muhammad. Ndio maana Yesu alisema uzokimenya ni fitira kazoza. Uzokimenya. 13 aonyenye ngoroma 13. Munyitiki mwigisha. Nashobuja. Kandi mubivuga ko uko ayikoti. Nuko rero. Koje mboge kibirenge. Ishobuja n'umwigisha. Namwe. Mukwiye koza ibirenge. Mwebwe mukwiye koza ibirenge. Namwe. Mukwiye koza ibirenge. Kuko mbahaye. Akarori. Kuko bahaye. Ndio maana nasema kwamba hiyo ndio tamaduni ya Yesu, desturi ya Yesu, mafundisho ya Bwana Yesu. Ati ingigisho za Yesu. Sawa, tunarudia. Kwa kusema nimalizie ndugu zangu Waislamu. Kila meza kwa Waislamu. Natoa andiko la mwisho. Atijene kandi andiko cha nyuma. Na ndugu yangu alikuwa hapa, akimupani watu yaligaha, aliongea maneno mengi sana. Ni miaka 2 bakamugumana gushikawa kwiza imyaka yo kurongogwa. Ndio kisi Mtume Muhammad alimwoa mtoto wa miaka 9, alimwambia hivi, natia takbir. Sasa yeye anachukua hizo habari, anaona chapa mbinguni, anakuambia sema hiyo ndio dini. Ati dini. Sasa kama Mtume alifanya hivyo, nyimba mwinua imani haraka hivyo. Sasa wewe unamfuata Yesu. Wewe umpata Yesu. Yesu alioa. Yesu anarongo. Wewe ulioa juu ya nini? Wewe anarongo kubeli. Kama unamfuata Yesu siowi. Mimi kulikira Yesu. Uongole. Ndio maneno haya. Pamoja kwa Biblia kukamilia. Umuntu akwiye kurongo batisi ya kina.
Hayo ni masuala makubwa mwalimu, kwa sababu hajatokea pastor yoyote. Sisi wajikomea kwa harabika pastor wote. Yeye anadokoa tu. Wewe chomra kange hali kama jinsi kuku inavyozoea kwenda jalalani. Ukiona koko kabisa kutoka kwa mzungu anaokota hapa, anaokota hapa. Hiyo ndio fikra ya dini ya Kristo. Waulize wa Kristo hivi, imani yenu ni imenasimama kitu gani? Anakuambia sisi tunaimba kanisani. Nani aliimba kanisani? Hakuna. Ngo tukurikira Daudi. Kumbe kwa kuimba mnamfuata Daudi. Mbona Daudi alikuwa na wake wawili? Mnaacha wake wawili mnafuata kuimba. Mtora kamwe. Ngingoko. Kube ariki mwebye mubatiriza mu mazi ngo tukurikira Yohana. Kube ariki mwebye murongora umugore umwe ngo tukurikira abapoliticiens. Basi na chandiko na teme za bafisi muri Biblia. Sasa namalizia baba, nisome Qur'ani sura ya 6 aya ya 126. Nisome muri Qur'ani. Mada ya leo ni Ukristo na Uislamu. Na hii dini ya Uislamu. Na hii dini ya Uislamu. Ndiyo njia ya Mola wako. Ndiyo njia ya imani iliyonyooka. Bila shaka atake tumezipambanua aya. Namna hii kwa watu wenye dunia. Mungu anasema imani hapo. Bila shaka atake huyu Uislamu ndio dini ya Mwenyezi Mungu iliyonyooka. Wao ukifuata Ukristo Mungu hajui. Ni sawasawa na mpagani. Mimi nimetoa andiko mbili ndani ya Qur'an. Inasema Uislamu Mungu anaujua. Sasa naomba Mkristo mmoja anionyeshe andiko moja tu. Mungu anasema hivi, muweni wa Kristo. Au mkiwa wa Kristo mtaokolewa. Au Yesu anasema unapoona wanafunzi wake mfanye Ukristo. Kwa kuwa Yesu havijui, wanafunzi havijui, Mungu hajui. Ndio maana nikasema ni association. Hakuna dini tena mwalimu Ismaili. Ingie siku wa Kristo wakileta mada ya madini, uambie Ukristo sio dini, tutafute nyingine mada, kwa sababu Uislamu ni dini, Ukristo sio dini. Atumuza wa Kristo watoka kalikichwa Ukristo ni dini. Utoagira Ukristo angali dini. Tugeuze mada nyingine. Sasa mimi namalizia nikiwaambia hivi Waislamu. Na nawaambia Waislamu ya kwamba kama tutapata nafasi ya kuongea, au mwalimu wangu aliyetoka Kongo atakuja na hesabia. Hiyo ndio test. Ataraza kuza nicho kikipi. Nataka Wakristo wako hapa tufanyane test. Atinataka Abakristo muri gasi kibikibazo. Test ni hii. Mtuoneshe vitendo vyenu 10. Mtueleke ibintu byanyu 10. Mnafundishana kanisani. Nibisanya mu rushenge. Vinaonesha kama ndio Ukristo. Zerekana yuko ari Ukristo. Alafu uoneshe fasi Yesu alivisema. Hama utupeleka hadu Yesu yabivuze. Na sisi tuoneshe vitu vyetu 10. Hama nasi tupeleka ibintu byacu 10 ambavyo tunafuata Uislamu. Yesu alisema anaviunga mkono. Anaviunga mkono. Tukikutana vyetu ndio Yesu anaunga mkono. Basi itakuwa Yesu alikuwa Muislamu. Na Yesu kama ni Muislamu, kumbe Uislamu ndio dini ya haki. Dini ya haki ni Uislamu. Cha kwanza, Waislamu wale wanawake wale unaona kisha wanapendeza kama Bikira Maria. Biblia inasema. Lakini uangalie Wakristo wa kwao, anatembea tafsiri sio mwenye dini. Utafikiri hana kitabu, utafikiri hana mafundisho. Unaona? Kwa hiyo haya yote na mengine mengi sana tutakuja kuonesha kwamba Uislamu ndio dini ya kweli. Dini ya Uislamu aliyo dini yuko. Waislamu takbir. Bwana mnanuna. Hamwamini kwamba dini ya Uislamu
unafundishwa na Yesu ndani ya Biblia. Maajabu. Tusome kitabu cha Timotheo wa kwanza, tusome kitabu cha Timotheo sura ya 2 mstari wa hanyuma mugusoma ari abasiramu ringana abakristo muringa umurongo dusoma muri Biblia iwanyu nibasoma muze muraraba abakenyezi b'abasilamu n'abakenyezi b'abakristo kuri uyu murongo ni test ni thermometre yo gupima igipimo yikatekereje akamuruke kose ariko sinkunye umugore ko yigisha cyane kwaganza umugabo ubu unye hasigaye aba pastori b'abakenyezi sibyo nibyo mbega Biblia mukoresha nizinye cyangwa murafise izindi usomere Abikorinto wa mbere igice cya 11 umurongo wa 5 ikindi gipimo Abikorinto wa mbere 11 avuga ngiki umugore wese iyasenga kanyavugishwa n'Imana ata umembo na malaika bari mbere muri bako baremera imirongo y'Imana mwebwe mwigisha imitwe igaragara abakenyezi amatipo ipantaro n'abagabo muri bitowa fasigana andiko ganda na Biblia hakuna ndio naambia ni association izo homba tu inshallah Mungu tusaidie Islamu ya Wakristo itahomba hiyo maana tupasile Islamu ya Wakristo hombe kwa sababu asika imetinga ine namalizia wananiambia kama nabakia dakika ile waambie kwa dakika ile sasa ili nimalize maongezi yangu niangalie gatonya imisumari iratariho n'urushinge ruratariho urababaza mugabo rurakiza imisumari ndio maana nawaambia sema Waislamu mimi nilishangaa kusikia kwamba ngozi pangaliki wa Kristo atindele tangara kwa nini ndani ya Kristo kwa sababu mtu kusema awe na dini atujue mna dini ni lazima awe na kitabu ni lazima awe na mtume ni makao kusalimu lakini tunaongea hivi leo wa Kristo hawana kitabu ndio mada ya kesho bahati nzuri mwalimu ameleta hapa nitaonesha Biblia aina 15 Biblia trenga 15 Mkristo mmoja anaitika wengine Ukristo wanapinga Mkristo ni anayemera ili Ukristo hayembe hii Biblia ambayo mwalimu Ismail amesoma hapa ya Biblia ngapi wasoma kama mwalimu Ismail asoma ya Tobiti wanaambia pastor mwenye iko na hiyo Biblia hapa ndani anyoshe mkono juu pastor ngayo wapi tashiruku huko hetu pastor iko na hii Biblia atie mkono juu unaona hapo hii Biblia Waislamu wakikuletea wewe ati Biblia tukuletea Waislamu ni waironga kumahera 200,000 uzuri kule ati ni waironga zara nyeke uzuri kule kuri 200,000 bishora kuironga hano hose na pastor bari ngana numwe takbir assalamu alaykum takbir wa Islam numunezero cyangwa umunezero ababa kwa umunezero bashira maboko hejuru niwe manwa maboko owo dusigaje iminota yacu 13 ibiswe reserve tugomba tugende ku minota 10 ubu tugomba tugende ku mwanya w'iminota 20 oya reka duhanahane no kuvuga yuko muri iyi minota isigaye
baramara iminota twakivuganye ngo no gutangaza. Hari amatangazo y'ukwaka amafaranga mu bisilamu. Aha baza kugeza na 34 baza kuba barangije. Mwe ko mukora mufishikije na 34 mukomeze mwigishe ayo matangazo. Sinzi igihe muyatangariza ariko mufise iminota 10 yo gutangaza. Ubwo na 34 muraba murangije muce muca gusenga iminota 5. Bo turatebaganya abafaka mu tema Ismail inshallah. Waislamu takbir. Ili jambo Waislamu ni lazima mume mnalizoea. Ili jambo hili kama waweza kulielewa. Mbona wanapiga kelele? Atikwa kuishi tu. Tumesema takbir maana yake atikwa kuishi sikura. Allahu akbar. Maana niyo huru. Imana niyo huru. Maana niyo huru. Kani biri muri Biblia. Kandi muri Biblia biri kusomera ni mwanya wa matangazo. Nilikuwa nimeshaanza. Wewe unasema tu mimi natoa andiko. Natoa andiko. Kwa sababu nimesema Waislamu vitu vyetu vyote. Atikona kusema kabisa ni mtatu vyote viko ndani ya Biblia. Kofia ndani ya Biblia. Kanzu ndani ya Biblia. Suruali ndani ya Biblia. Swaumu ya Ramadhani ndani ya Biblia. Kwenda Maka ndani ya Biblia. Kujitandia ndani ya Biblia na vingine vyote. Sasa umuulize koti, karabati, ngoma, wapi Yesu alifundisha? Itakuwa hakuna. Waislamu naomba nisikilizeni. Atuwaisha mtazamo mfupi. Waislamu ni kwamba tumeacha nafasi hii kwa ajili ya kuwatangazia nyie. Mimi nilikuwa na mlaumu Mwalimu Ismail nilipokuwa Bujumbura. Sasa nilipigia simu akaniambia ndugu zetu, marafiki zetu wa Kristo wameandaa muhadhara Ngozi. Sasa Mwalimu Ismail unafanya namna gani kukaa Bujumbura usije tusaidia muhadhara Ngozi? Nikasema mimi Ismail mdogo wangu akiwa pale sina wasiwasi. Nikawa sina hofu. Lakini nikasema hapana, kwa kuwa ni vita na vita Waislamu na Wakristo sio kuuana. Sio kuuana, hapana, ni maneno tu. Wewe unasema mimi maneno yangu ni haya, na mimi nasema vyangu ni hivi. Hiyo ndio vita tunabakia nayo. Akikwambia ni namba tusikaje kusio maana nikasema ni Msumali nakuja kusaidia vita. Sasa tunakungeti wale Msumali ataje kupashia namba na nikapiga simu Kongo. Akisema kuna muri Kongo. Huyu bwana ndio kiongozi wa Uislamu wa mihadhara Kongo. Alikuliwa roho mihadhara muri Kongo. Kuanzia Baraka, Uvira, Kamanyola, Bukavu, mpaka Goma. Nikamwambia twende Ngozi, ndamuga tupinduki Ngozi, tukautangaze Uislamu. Ndio tumefika leo hapa. Ndio tunaomba Waislamu ni kwamba mambo yote yaliyofanyika Mungu awalipe kila la kheri. Kwa sababu nauli imelipiwa kutoka Ngozi. Tumepigana simu sana na watu wa Ngozi. Na ndio tumefika Ngozi. Sasa la muhimu ni hili, kwa kuwa sadaka ni ibada. Ni ibada. Na kuwafunza Wakristo kwamba kutoa sadaka ni ibada. Na Yesu alisema katika Mathayo sura ya 6:14. Tunaomba Waislamu wote, kila mwenye kuwa na imani ya dini, na anajua Mwenyezi Mungu amempa uwezo, na anajua wakati wote anaweza kumnyang'anya uwezo, asimame aje atoe sadaka, kwa sababu sisi ni ibada. Na kama Mungu angetaka ibada zisifanyike sadaka, angeteremsha franga kutoka mbinguni. Lakini akasema hapana, nataka niangalie Waislamu wa kweli. Yule Muislamu ambaye anaupenda Uislamu anatoa nguvu zake, na anatoa na mali yake. Hayo Waislamu karibuni. Nadhani viongozi waliokuwa hapa walifahamisha kwamba kwa programu ambayo iko hapa ni lazima tuendelee, tunafanya mihadhara ya ndugu zetu wa Kristo, na wale ambao hawaujua Uislamu waujue Uislamu. Tunamwomba mama mmoja ataandika
kitambara wasi alafu atoe sadaka kwa mama. nabo bitagira sadaka leo kwa Kwa sababu akina mama waruhusiwi kuja huku. atikora bajya mama ni barekuriwa kujagana wagabo ngari imbere. Tunashangaa kuona Wakristo wamechanganya wanawake na wanaume. Tunashangaa kuona abagabo n'abakenyezi mu Bakristo bicaranye. Wakati Biblia inakataza. Kandi Biblia ibuza. Biblia ambayo inasema mfanye hivi wanafanya hivi. Biblia kila mugiriri na wakigiriri. Ndio maana matatizo yanaendelea duniani. Aticha kikomo ni ngora na nyingi sana. Kwa sababu kama Yesu alisema mwanamke aikae ngambo yake. Yesu yavuga tawakija bicara ku ruhande kwao. Na wanaume ngambo yao. Na huko ku ruhande kwao. Alijua mwisho wa dunia patakujaga ugonjwa unaitwa ukimwi. Yesu yarandika kumwembera nzisazozu ingwara ya sida. Ndio maana akasema mjitee mbali mapema. Hicho kitu yawapi atimisala kule yao hakikare. Na unaikaa na mwanamke kama ni mke wako au dada yako. Hayo sana, karibuni sana. Karibuni, tunatoka dakika zingine mbili. Waislamu usione uchungu wa kutoa sadaka. Kwa sababu mimi na Ismaili na Unia wako hapa. Tunatoa sadaka ya maneno. Tunatumia nguvu kwa maneno. Na wewe unatumia nguvu ya uwezo wako. Uislamu unaenea. Inshallah. Kwa chochote kile ambacho Waislamu watakachokuwa wamekiandaa, watakuwa wamekileta kwa kesho kwa wiki. Dini ya Uislamu useme ifike Burundi. Ilitoka Maka, ilitoka nani kule Mesopotamia, ikazunguka, ikateremka Afrika ya kule juu, mpaka imeteremka, sasa inakuwa Burundi. Burundi imepata independence September 2000. Wakati huo Waislamu walikuwa wafiki 200. Lakini leo Burundi kuna watu milioni 8. Wakifanya recensement vizuri watakutana Waislamu ni milioni 3 au milioni 2. Waliongezekaje? Waliona ukweli, walizaana wakaongezeka, na Mungu akipenda mwaka 2017 Burundi yote watakuwa ni Waislamu. Tuseme inshallah. Waislamu tuseme inshallah. Mnajua kwa nini? Mnajua kwa nini? Kwa sababu dini yetu haigeukaji. Tunabakia na sheria zile zile. Mungu alisemaga, ndo anasema, ndo atasema. Lakini wenzetu wako na asie wakapata Nouveau Testament. Sasa wanangoja wapate Nouveau Testament. Nouveau Testament. Hiyo Biblia itakuja Nouveau Testament. Iko hapa. Ndio unaona hii. Ukisoma vizuri, akisomeleza unakuta sehemu Yesu alisema talanta. Aturumba Yesu alisema talanta ama hela ya Ibrahimu. Ama talanta ya Mungu anaandika shilingi. Banaandika shilingi. Anaweza kwa shilingi. Shilingi ni franga Tanzania. Kama shilingi na franga Tanzania. Na Kenya na Uganda. Sasa mngoja hii Biblia akimaliza kuiandika, tunaweza kwa Biblia mtakutana habari za Wanyamulenge. Habari za vita za zamani. Habari ya independence. Takbir. Kwa hiyo nawalisha nikisema kwamba watu wanaongezeka na sisi tulishiriki, tulikuwa Wakristo au Waislamu. Unaona? Watu wanaongezeka kwenye mihadhara na wengine wanazaa. Hata wale wanaongezeka kwenye mihadhara wale nao wanafuka, wanazaliwa inshallah. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu tunamuomba wajalie wote waliotoa sadaka. Na awajalie mali zenu. Awape afya. Kwa ajili yenu kuwa hapa katika mji wa Ngozi. Tunaomba Mwenyezi Mungu alete amani katika mji wa Ngozi. Awasaidie watu wa Ngozi waishi kwa usalama.
awataondolee vita ngozi, imani wakili wote wakuja ina awaondolee magonjwa, imani wakoe hii bwana ngao mtu wa ngozi, na alete amani na salama katika nchi yetu. imani wa mahoro naweza ilonga mkisagara chikozi, kwa sababu unapatikana Muislamu wa kweli ambaye anamwamini Mwenyezi Mungu. Kwera kusahaba hali Muislamu kushaishora kwa yeye imani yote, na Mungu awaletee mvua ya imani. ati imani zo hele zifura zizi. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubandanya dushimira Imana yo iduhaye umwanya wo kubandanya iki gikorane. Sikubwo gushaka kwacu n'urukundo rw'Imana. Babandi mwa Abayisilamu nabo batararonka impano y'Abayisilamu, ikigwa uko kiro kiragenda murakibona. Abakinyi bari mu rubuga, abarorezi bari hanze bariko barakurikira. Tuwahaye hanze bene wacu b'Abakristo. Ikindi nacyo bari nibagiye umwanya abaje gusenga aha ni minota 5 muje gusenga, kuko nicyo kintu ngenderwako. aba ni ku ruhande rw'Abisilamu, n'uruhande rw'Abayisilamu. Abakristo nibasenga barasaba umwanya ni kwanyu. hanyuma ikigiye gukurikira muri aya mategeko namwe turabibona ko baza baturengereye, ariko turabyihanganira. ubu tugiye gutanga umwanya ku ruhande rw'abatwaye ubutumwa bw'ivugurura n'ubugorozi, bavuge iminota 20. Muduhe icyandiko cy'iyo abavuga ubutumwa ivugurura n'ubugorozi, turashaka icyandiko cyabo. hanyuma ubwo aba bantu mushikire mu bibanza kandi muze kugira umutekano, mwifate neza, nimwerekane indero mbi aha hantu, kuko turacyahari kugeza ejo nimugoroba. ubwo rero turamuhagurukije, atanguye na 45 ariko igiye kwinjira na 46, ahera na 46. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Biramaze kugaragara yuko ubuzima bwacu bwose hano yatanguye bwabaye ukuri. Impamvu ibibazo byose babikweze, ahubwo bakanutuliza uko manyanga no kwiyamamaza no kwisebya ibyo ntawe byo kwihanisha abantu. Ibintu byo gushwanyamuka no kigira hejuru no gutinda ubuntu ibyo nta muntu n'umwe ushobora gukorera mu mutima, ahubwo ukoresha inyandiko, soma wisobanure wirekure ibyo bagirije bakoresheje ibitabo byabo. rero ngiye kubandanya iminota baduhaye 20, ariko mbanza kuganye n'umwuka iyi mbere berekanye sinzi ko yoba ari intego nziza yo kwica gahunda yiyandikiye ku mpapuro bonyine bagiye ko yuko bakoresha iminota 5 ariko bakaba bayirengeje bakanaduhata ngo dukorere muri ako kajagari. rero dushime gusa ko bagarutse, ubwo bagarutse reka tubandanye nta kundi. Ku kibazo ngiye guherako na ahantu yasonye mu gitabo cy'itanguriro akata isomo yarisonye mu Giswahili, iryo somo aricamwo kubiri. Ngiye kurisoma Bibiliya y'Igiswahili igice cy'itanguriro 17 umurongo wa 19. Ni Imana yari kiravugana na Aburahamu, haranditse ngo mpere 18, Ibrahimu akamwambia Mungu, Ibrahimu abwira Imana ati lau kwamba Ishmaeli angeishi mbele yako. Mungu akasema la sivyo, lakini Sara ayategeze kuri sivyo atarazinga. Noneho tengiye kuri mara ayo manyanga yo kwicamwe imirongo ngo muzimiza abantu mutinye Imana abantu b'Imana. Reka ndayisome, haranditse ngo Mungu akasema sivyo, lakini Sara mkeo atakuzalia mwana wa kiume. Ngo sivyo, ngo ahubwo Sara umugore wawe azokuvyarira umwana, nawe utamuita jina lake Isaka, na uzomwita izina jiwe Isaka. Nami nitafanya agano langu imara kwake
kuwa aganura mirere nzomu isezerano ry'ibihe bidashira uwahawe isezerano ridashira egereza mikoro byumvikane neza uwahawe isezerano ridashira ni Isaka niwe yahawe umugisha nawe Isimayeli yaravumwe abatakerewe ku kigwa cya mbere byari byasobanuwe neza uyu Isaka mu Bagalatiya igice cya 10 uyu Ibrahimu bavuze ngo Ibrahimu ngo ntiyigeze ngo mpabibire kirundi Abagalatiya igice 3 umurongo wa 29 haranditse ngo kuko muri abakristo muri urubyaro rwa Aburahamu murabaragwa nk'uko byasezeranywe turabakristo turi urubyaro rwa Aburahamu turabaragwa nk'uko byasezeranywe ntabwo abahawe baragwa nk'uko byasezeranywe ari abayisilamu bimenyekane kuva uyu munsi ndabandanya ikindi kibazo bongeye baravuga ngo ubukristo ni inzira mbega ubukristo ni dini ahubwo aba bantu ntibakurikirana erega twari ko turatanga ayo masomo mu kigwa cya mbere bibereye mu bindi tubasubiriremo Korowani 3:99 ntituyemera Korowani ariko turayifashisha erega n'umusazi baca umugani ngo umusazi arasara ariko akagwa ku ijambo ntasara byose arahavuga byo Korowani 3:99 n'umusazi si byose avuga amahopa arahavuga byo runo rutabo rero kuri wo murongo 3:99 mwumva uko haranditse ngo sema enyi mliopewa kitabu mvuge mwahawe kitabu kwa nini mnawazuia watu na dini na njia mtu zilizohanize ngo dini kumbe Korowani ivuga ngo turegereza mikoro bivuge neza Korowani ivuga ngo njia ni dini inzira ni dini none avuze ngo ya Mwenyezi Mungu wale walioamini noneho inzira ni dini Yohana 14 Yesu yavuze ati ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo kumbe Yesu ni nzira ni dini abamukurikiye n'abakristo ni dini y'abakristo bari mu kandi n'urubyaro rwa Aburahamu n'abaragwa bibyasezerano ariko ibi nabyo tubanze tubigire ko seminari ibi birumvikana kiretse mwizige amatwi gusa ariko ibintu birumvikana Korowani 43 ko bibiri itubwiye ngo Yesu ni nzira kino gitabo Korowani nubwo ari kinyamafuti atagira igitigiri kibivuga kwiki igice cya 4 cya 43 umurongo wa 61 43 61 haranditse ngo mureke kugira urwamo twumvikane haranditse ngo na kwa kweli yeye nabii Isa nimba Isa aliwe Yesu rero reka tubisipoze uko yeye nabii Isa ni alama ya kiyama kuwa kinaanza kukaribia mkisifanyie shaka nifuateni hii ndiyo njia iliyonyoka mu byukuri wewe umuvugishwa Yesu niwe kimenyetso cy'imperuka yuko ikwegereye ndimumugirira inkeka nimunkurikire iyo niyo nzira igororotse nasomye 3:61 uwo niwe nzira igororotse ubwo rero sindi ko byumvika munanirwa gute kubyumva emwe bana nukuri nuko reka njya ku kindi muri Yohana igice cya 13 umurongo wa 35 bavuze ngo ni hehe Yesu yigeze avuga ngo abantu nibamukurikire haranditse ngo muzoba murabigishwa banje ni ibi ni mwabikora Yohana 13:35 none uri umwigishwa wiwe kubera ukoze ibyo yategetse uri umukristo ubukristo ni possessive pronoun possessive abakristo nabiwe possessive pronoun nuko hepfo hari kindi yavuze ngo hariho ikibibiriya bazanye yasomyemwe ibintu bitabaho icyo kibibiriya nta nicyo dufise ahubwo muratware mutamena nimwe muzi iyo mwagikuye kirimo ibitabo ntari nanzi twebwe dufise bibiriya yera irimo ibitabo 66 bitarenga ntibirenguke ikindi yageze ahantu aravuga ngo ubukristo ngo bufise statingo na masosiyete ahubwo twe ntimutuzi aho niho yageze arapoperanya n'ibitabo by'abagatolika arapoperanya dusiga ibi ega twe ntiturabagatolika muri ko muraganira
twe nta sitati tugira, ayo masasiyasyo mwatwagiriye ntayo, ba representare gare nk'abo mufise twe ntabo, kuko inyandiko ntizibyemera. Mwebwe rero ariko muri nabyo, murafise representare gare muri leta, sitati muri nayo, ahubwo sinzi icyo mwabivugiye ntacyo nzi. Association namwe muri nayo, ahubwo murantangaza. Murimo n'ibice, mwumve abayisilamu bari n'ibice byinshi. Nizo korowani yavuze ngo babiri yaratandukanye, ahubwo na korowani ziratandukanye. Hari korowani ya Hamadiya, hariho Sunni wari Jama, hariho n'izindi zitandukanye, nkuko n'imigwi yabo nabo itandukanye. Ahubwo mwebwe icyo mwari gukora, mwari kumanza mukamenya ngo aba turiko turaganira ni bande, mukazana ibyo twizera nkuko natwe twabazaniye ibyo musanzwe mwemera. Arakomeje hepfo ngo hari ahantu yavuze ngo idini ya Isilamu birakomeye. Yabisonye mu gitabo cy'abagatolika. Impamvu abagatolika banditse ngo idini ya Isilamu irakomeye, barigeze kugwana imyaka myinshi n'ubwisilamu. Batabona n'abantu babagwanya, murabona no kwisiko bagwana cyane. Murayakomena nabisoma mu gitabo cyane. Ni dini y'abicanyi. Ni dini y'abicanyi ndabisoma. Ngira ndabisome ni dini y'abicanyi. Naturi ngiye kubisoma. Ibi bihugu byacu dushimira Imana ko bitemeye amategeko y'Isilamu batuzemwo, aha bo tumaze. Ibyaro no bisoma, mwova ngaha mwumiwe n'ukuri. Reka rero ngiye kubisoma. Mwumve. Rero iminota yanje ntimuyige mundeke nkomere kandi ugwamo murureke. Iyo dini ya Isilamu n'abicanyi n'ibyo birasome. Korowani igice cya kabiri umurongo w'ijana na 90 hanze ingurure munyarutsa. Kabiri umurongo w'ijana na 90 hanzomere handitse ukungene bakwiriye kwica. Namwe mucunge neza. Ibi bihugu byacu tubishimira Imana bifise umutekano nta kavuyo nkako butuzanamo. Tusome Korowani kabiri na tusomere mwene dada. Na piganeni katika njia ya Mwenyezi Mungu, na wale wanaokupigeni wala msipindukie mipaka, kwani Mwenyezi Mungu hawapendi warukao mipaka. Hano Korowani isigatia kabiri ijana na 90 yavuze ngo ni murwanira mu nzira z'Imana, ngo murwanira abantu bose bakurwanya, ariko nimurenge urubibi kuko Imana idakunda abarenga urubibi. Naweni popote mwakutapo, kandi mubice ahariho hose muzobabona. Mubice mwumve aravuze kugira ngo asome nimurwane ngo kandi murwanira inzira y'Imana, ngo murwane n'abantu bose babarwanya. Icyo kora ngo nimurenga urubibi, ngo kuko Imana idakunda abarenga urubibi. Naweni mubice popote mwakutapo, ngo mwasanga hose aba n'abicanyi. Haleluya shengero ry'Imana. Amen. Haleluya. Amen. Iyi ni dini y'abicanyi. Reka ndabisomera mu gitabo cyabo kirimo amategeko y'ingene bakwiriye kwica n'ibigwanisho bokoresha, kuko tuvuze ngo nabicanyi ntimwobyumva neza tudasomye ibigwanisho bakoresha. Igitabo bita Minhaj il-Muslimin cyabo page ya 13 haranditse ngo mwakurikirane, bariko barakoma amashi niba imeze kubisoma mu bikomera amashi kuko muri abicanyi. Haranditse ngo na kwa kujenga hoja kutokana na aya na hadithi hizi, na wajibu kwa Muislamu wa nchi moja au nchi mbalimbali watayarishe silaha zana zingine za kivita. Muislamu wese ahari ategura ikigwanisho cy'intambara, na waende watu wazijue elimu na fani za kivita, kandi abantu bagende kwiga ibyo kugwana na mapambano, ili wawe na uwezo wa si tu kujibu mashambulizi ya adui, bali pia kupigana katika njia ya Mwenyezi Mungu. Ntibagwane n'umwasi gusa, ahubwo bagwane mu nzira y'Imana, kama ilivyo wajibu wa Muislamu. Mwumvirize iyi minota barayindi hari iyo minota murayinsubiza. Ibintu rero ibintu bazogwanisha ngibi ni farasi, ni ngamiya, ni bifaru byo bita amaburende, ni indege z'intambara n'ibindi. Murahirahire mubizane muri iki gihugu cyacu. Turakomeje
abasilamu ndabasabye ko urwango rwogabanuka ndabasabye iyi dini bakristo bene data ingizi byatubujije kuja muri iyo dini nido ni iby'abicanyi kandi byasomwe naho tubo bahakanye ngo bahaguruke babisigure baca baca ku ruhande bakazana utundi tuntu two kwisimbagiza n'induru sobanurira ibintu ndabandanya hepfo arabandanya ngo ni byinshi sino bimara ngo ntihasigara umusore n'umwe atagiye mu ntambara umaze imyaka 14 no kubandanya ukaja hejuru naje mu gisirikare yiga ibyo bintu no kubigwanisha kandi izina ryiwe ryandikwe kandi ayo mazina yose yandikwe mu ikaye igihe bazoba bakenerewe bazohore baja muri izo ntambara mumbirize ndabandanya gusoma hata kama kwa matayarisho hayo watarazimika kujinyima chakula au matumizi yasiyo nubwo bakwima ibyo kurya cyangwa bakagira ibyo bahombera muri iyo ntambara ntibagira ubwoba ngo Mwenyezi Mungu atawalipa ngo Imana izobibishura abicanyi hanyuma ngo mwumve ni iyo Mana yanyu yabatumye kwica ndabirahiriye imbere yanyu uyu munsi siyo Mana twebwe dusenga twebwe nta Mana yadutumye kwica ijambo ry'Imana ritubwira ngo umwasi wawe naho yosonza umugaburire bene data na Yesu yavuze ngo ntimukihore Yesu muvuga ngo muramwemera ariko Yesu yavuze ngo ntimukihore iyi dini yica abo badasangiye ngo no kwica amakafiri iyo dini yabica erega bayiyobotse batabizi uhereye uyu munsi mutangure muhindura ingendo mukore mitohoza heko ngo na kama Waislamu hawataonya hivyo watadhalilishwa na watakuwa walengwa wa maadui wa Uislamu na Waislamu na kisha watapata madhira makubwa hapa duniani. Abisilamu ni bataja muri ubwo bwicanyi bazosuzugurika mu isi kandi bazoronka amagogo akomeye mu isi na baadaye ahera wataulizwa kwa nini walizembea kusimamia hayo majukumu ngo mu gihe cyo mwijuru ngo bazobazwa ngo ni kukizo nshingano mutazikoze mvuge gutya rero sindabona umwisilamu hani wacha afase burenga agiye kwica abakirisito sindabona umwisilamu afashe ifarasi ibyo ntabyo ndabona na karamategeko ya kino gihugu ndibaza ko atobibemerera none ikibazo mukishure ko hariya mu bihugu mukomokamwe birirwa baricana batemana akakajagara hiwacu ko mutarakazana kandi kino gitabo kivuze ngo nimutabikora mucyo Imana izobibabaza ibibahore none muri ko murakorezwa iki reka mwene dataze mwumve mwebwe ni muri abisilamu bakamiritse oya abisilamu bakamiritse ndibaza ko muri ibi bihugu batobaho ikindi hari ahantu bageze Haleluya sengero ry'Imana Haleluya kandi aho bari kugira ngo turabe ko n'irifujo ryo gabanuka Luka igice c'10 murongo w'indwi Yesu yadutegetse aho tuzoramutsa Luka 10 murongo w'indwi yavuze ngo muzoramutse ngo amahoro abe muri iyi nzu kandi tubiramutsa mu rurimi rwumvikana iyi dini ikoresha ururimi rumwe nk'impene singo akore ingugo gwarabu data yego gwarabu Yesu yavuze ngo inzu yose tuzoyiramutse mu ndimi ziwabo nicyo gituma dufise bibirayo mu rurimi rw'iwacu abiyo hakurya ziwabo twese tugahuriza hamwe ndabandanya imbere Yesu bavuze ngo yarogeje ibirenge ngo abigishwa ahubwo murantanga aba babereyeho gucakuza Bibiliya gusa ni Yohana 13 murongo wa mbere kumanutsa Yesu yogeje ibirenge by'abigishwa bagira bagingaburo yera mbega abayisilamu bene data